मैम खुरमजरी इम्पैक्ट न्यूज़ की मनुंग मैम तराम नौसरी हौखिब नुमिनी हाइबदी सेप्टेम्बर 12 नेशनल हाईवे 37 इम्फाल जिरीबाम लंबीदा पेट्रोलियम प्रोडक्ट पूबा गाड़ी सिंह नोंमै कापसलकपनी नोंमै कापै थौदोकसी सेप्टेम्बर 12 अयुकी पुंग 13 मखाय अदवाइदा नोने पुलिस स्टेशन दगी किलोमीटर अमा मखायमुक लापा मफम अमदा कापसलकपदगी ड्राइवर दा तमना कापकपो ओइगनेना हाइबा मरुदु खोई थोंग सप्पगा ड्राइवर मसादी यौदबा अदुगुम फिल्म अमदगी सिगुम ड्राइवर्स की पुंसी सी याम सेफ्टी ओइदबा करिंग हिरम अमंत्रा अमददा अदुम मखोइसी कुदोंग थिनिंगाय ओइबा फिल्म अमदा लैबा मसिना मरम ओरकांदा ड्राइवर सी सेफ्टी ओइद्रे हाइदना ऑल मणिपुर पेट्रोलियम ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की माइकैदगी हारिबा नेशनल हाईवे 37 दा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पुथोकपसिन तौररोय स्टेयरिंग पाइररोय हाइदुना खोंजंग संसिल्ली मसिना मरम ओरकांदा मणिपुर की पेट्रोलियम अखोइगी आउटलेट सिंगदसु पैनिक बाइंग की खुद चादब मैम लाप मणिपुर की सिचुएशन है तारे हौखिब मे अहुम था मरी हेलक्लब इरांग मरी इरई लेना हाईवे से चलीब ड्राइवर की पुंसी सेफ्टी होइदबा मसीद नतना हेक हौबदगी है तारे ममांगी थेंखांग सही क्या ममांगी पेट्रोलियम प्रोडक्ट खत नतना चाना थनब गुड्स तोगान तोगानब पैसेंजर पुब गाड़ी चेलिब गाड़ी अतरखम लेतना खुदोंग चादब अपनब पीबा खुलाई पाइबा मिलिटेंसिंग तोगान तोगानब माइकैदगी इवन कनागुम अमना हेक्टा याम सॉफ्ट टारगेट ओइना ड्राइवर सिन्नबा मसी मतंगदा करम मतमदा मणिपुर की ड्राइवर से हाईवे दा सेफ ओइगदगे हाइबा टॉपिक लोइना खनजबनी दुगा हारिबा टॉपिक्स दा खनबसिदा यावबिरिबा गेस्ट सिंग हान मक्तदा आइगे हेक थंगना लेंखिनबिरिबसे जा एस मंगलेमजाव रिटायर आईपीएस ने हामदा ओजा मंगलेमजाव तराम नौसरी अनिस्व मयाई दलिसिबिर गेस्ट माइबम धनबीर एडिटर हुइयन लापाउनी ओजा धनबीर तराम नौसरी दुगा अहुमसुब गेस्ट ओइना मताई थंग लेंखिनबिरिबा ओजा लाइश्रम सोमेंद्र प्रेसिडेंट ऑफ मणिपुर पेट्रोलियम प्रोडक्ट ड्राइवर्स एसोसिएशन नि ओजा सोमेंद्र तराम नौसरी मानदसु हाइजग्रे सुमाइना ड्राइवर सिंगसी करम कांदा सेफ ओइगदगे हाबसे अदुम हंगगा लाकपा दुगा सिगी मतंगदसु हंजिन हंजन मणिपुर लैंगांगना दुगा अथॉरिटीना स्कोर पीबा अदुगा तोंगान तोंगान सेकेंड थ्रांग लोखलगसु हारिबा हाईवे एनी स्पेशली हुजिक इम्फाल जिरीबाम लंबी सिदा तौरिबा लोन याद मोंगदा पैसा खाइरिबा मयाम सिना मरम ओरकांदा सेफ्टी ओइद्रे अदुगा मणिपुर की मियामदा सिंगबा सौपा मणिपुर की अथॉरिटी लैंगाक्ता फावदा सिंगनापी मोंगदा लाकपनी मरोइना नुंकाव सिबिलोंग रेंगपांग हारे मफम सिंगदा लोन यादबा मोंगदा पैसा से ट्रिप खुदिंग पैसा लवे हाबिगी पाउसु लई 20 इयर्स सिदा अखोगी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ता सिलिबा ड्राइवर सिंग से अखोगी चिंगी सिनाव सिंग हाइगदरा करी हाइगदरा याम सेंगनदि हाइजनिंगदे मोइना फुदबा काउदबा मखोइदा ngasibaw driver ama bill ama phawda leiram moin agi wakadri admai thamjadege aduga hojik manipur gi leiriba scenario sida position che akoi dimapur lambi da satpa yadrabani akoi gi company gi matungina manipur praja gi thaugi tatpa yadabani na hojik che akoi jiribam silchar umdagi bona haba jaga side akoi si thau silo puchi huchi chik chachabane adudera ngaran han date 11 September की 11 सिदा सिदा मकोई डेट 10 दगी अखोई गाड़ी से एक्सीडेंट थोइबा गाड़ी से जिरीबाम दगी लाखने जिरीबाम दगी लागा अखोई से जिरीबाम दगी लाग मतंग दा अखोई नोंबा की सीआरपी कैम्प जगह जगह सिदा अहिंग अमु होल तौरगा नोंगालगा पुंग 6 सिदगी अखोई से कनोदगी नोंबा की सीआरपी कैम्प सिदगी लागा अखोई की नोने दा थुंगनी नोने सिदगी इम्फान तमना अमु यौरकदोइने नोने दगी इम्फान तमना यौरकपसिदा नहान थोइबा अखोई इंसिडेंट से मरुइना गाइडिंग ऑयल पंप मैना नोने दा रिटर्न आउट एना लेबने अदुदगिना तुपुलबोगी मनुंगदा लेरिसे ओनली 9 किलोमीटर ने सिगी मरकसिदा वाइम होबो जगह आम लेबनेबा अदुगी खुन ममिंगदुरी ए चपताबदे खंगजद्रे अदुगी जगहदने हजिकी पंपदुदगी 1.5 किलोमीटर टुवर्ड ओइना लाबो जगहसिदने मखोइना ओक्टोदा तानारागा मोइ मी मरीना तानाएबा कांगुसे अखोइ अंगांसिन हाइबदा कुकीने ना हाय मोइने तानार मतुंदा गाड़ी से खामोन हाइबने गाड़ी सिंग खामु यादबदी अखोइ ड्राइवर सिंह गाड़ी से थौजलपने अदो ड्राइवर अमदी नमदना अखोइगी गाड़ी नंबर से मेंशन तौरबदा MN030659 ड्राइवर ममिची बुंगो कोवे ट्रांसपोर्ट ना SKCC ने मागी मंगोंदी मखोइना नमदना फारगा मंगोद अयावो पैसा से मुलहोरमनी अदुगी मतुंगा
gari number MN01AA0407 sina driver maming si Ravi kawe magi transport maming na KG10 kawe magi driver se handyman side sida nongoi plate ama kapsela kone aduga level phabdi le akhoi driver se so open di yaudre gari manung da nongoi maru side dum phange adu mai tor ma hojik akhoina laeba gari se makhoina nongoi se kap ko da handyman side on the pan bigi phabani Manipur iba port product su petrol ne MS ne litalising kun gi tanki sigi maning portions da pan mo me mai sa amagadi si na yaw du se adu da kilometer tara ge ne heta blast mi so open yaw du maru ina singilam akoi national highway se transporter sing chatli besi da harassment si adum thaina digi hona mayam ama adum pidana lae karigumba makhalgi hesitation ama tore moina economic blockage heda toksali sumai to dana akoi Impal Dimapur road natra adigi amuk aji tangai phatano su Jiribam road sida ungsale adu sisu hairi besingya sumai to national highway singda target to dana le aduga national highway da yal han bata akoi ki yamna asuba akoi Manipur ki traditional way ba general administration ki su asuba weakness amalai haibadi national highway aise kanamna at any cost kanamna thingba yadi masi thingaloi damni aduna masi thingdam ta any public ki natraga CSOs oiresu tawrei ba students organization bu oiresu national highway bu ban to ba se moi mathakta asoba action logadabani amasu punishment akoi gi para wina tambi ba ba tung bhaw ko hogodo adu makhali punishment khar pina na ba akoina lesson ji tambi na hotna gadabani adugumba akoida Manipur la ribe administration hobodagi na hoji phawda sigumba yamna stringent oibe action logadaba area sida lowdana lakpasina hojikti law and order problem is kadai da leirige je thiba khangdraba adugo matam sida di sumase yam hena thukningai obsu leire aduna hojik ngasi masida khara khanabasi khara kanna khanna hoba aduga si khanari si yamna matang sabani na ina haisiningi asmai tokdana national highway thing by se mase loina NS to yaramni mase aduna aikoina NS se kana gumbana magi raniti da karida mai mathakda yelakado mi waraga kainom haijalaga he NS to hanbugumba yamna national security act to misuse to man but thabak mayam thoki be su wari watai akoi ngasai huji phawda phaneyam tari sine koina adu huji sigumba tawham thokpasing sida matam chana ta horagadi hairiba sugumba se yari magai tawuidabani adu akoina tawduna lakpaduna huji oiriba situation mata sida khara heda laina mohoina kaisu nhangai su amata tawde adu di sugumba tanja sida tawhobe yari kaina mokoigi senthum khaina bagi akoi ki extortion to wis de hena phudong chana bagi maina to bugum ba yamna masidida akoi ki administration ama leiri sigi thoi usita bagi hana lak leibedo adu ju si henjan na sum toksal ping mong ju ui national highway ni si huziki kano ge NH37 impal Jiribam lambi da nongoi kapsal ai adagi steering pyroi coloroi kana to wi pochi chi lakring da no munini kumba kadang khenaram gadra uri bok apun malupna Chief Secretary da ai basi mission bam lei gibani highway the blockade sing si badai lobby hadana adai da moi yang clearly palle mam di clearly palle di tongan ba court na tongan ba high court na Bombay High Court ki judgment palli then adagi apex court oriba lebak sigi Supreme Court of India na highway protection ki da piba highway da any disturbance any angsaigi ayet ba kai ba pirak tana bugi dong ta pigi ba judgment mari manga ai si du thena jawi adu mane to busu lei bane ba ade angsaigi ai koi ki si yamna lai bak thiri si lo di lei ba lo di yam lei Manipur da lo yam lei taw Manglemjao phambiri hojik lei ba lengak se si ka tan nati ba khoi haningi ti mamang da more than 100 days economic blockade to yaw re mamangi lenga ki matam hujik lebe lenga sidi anir khatangai sigi mamang su 100 days akoi economic blockade to wa khoi thena re airport cargo to ro porkiba chana thana dropping do bogi port akoi thena re but akoi na wara ri di sigi lena si yam na kui ro lena ne hujik
khoi ngarang nan su Huiyen Lanpao je bani Imphal Dimapur lambigi mafam ahumda lupa lising tara manga da gina kun manga boksin namdana mulle mafam ahumda modbung Saparmaina, then Kangpopi. Adusu just at the nose of police station, just in front of police outpost. Adu main tau reka ina koi report of Jakarta niba. Amadu ke document lay, madu ke document lay, then witness lay, evidence lay hai tare. Document yau na evidence how to pakai hai bena. Hai bena te akoi lay, akoi madu phong ko ya de wani. Masai ki pirishing du da hai madu victim wini hai begi. Akoi ne consult tang wani. Poti adu di lay. But government hujikle government irang thol puri ke haitare ne khone mamang dulu pokthuk durso police control room the two ibe chi nungti ge khone sum thena jabada hoi Imphal Dimapur lambi sina kotuna kangok bida pulap phajalaga thalaga thame na haire ado 37 na chale 37 jambisa puri adum haiba baraba khoi sure tawre jiribam de ge Imphal go da gari asuk makani se gari jahum dra manga or gari chamri ki something or gari chani something so idana la ni sa khoi assure tawre se dum hai ne ba assure tawre hai se oktober ta na ga nongoi ka phan bangam budura ba khoi na hangi ti